Tano bejo, mama yinta boni ye. Tani benya osra yimaino. Onya me dine me bi yinta ye Yesu e within me bi yinta ye. Onya me dine me bi yinta ye Yesu e within me bi yinta ye. Bini down we banka ye bebo abo ye home. Bini down we banka ye bebo abo ye home. So beba no pa. Pay why ni nyina se udi yu na no utwa onan ase yemo wache emo akwaba Sompa 106.5 FM ena wasonguso ewutie no eno anso na wohwe e Facebook ho no Sompa 106.5 FM ebia na make say watwa bosompo nanso YouTube nti abribia se wani di akire ni e Sompa FM live ho yemo wa mo monkoso ana monhwe na mo manya pese menkomo hwe wo hwe ni sei no na the ice piana yakwamu no wabɔ eno so unya boso a afefo awo ene ekuo bi a wo no wapia de ato wo mu na wo no nso de make wo mu de hyɛ nso se kotoni ma de eto so mienu enenne yentua wo ka ene mo wonenye esanse wo sompa no nso ene ma akatua papa no anopa ba bia wo bia ye mo akye ne ye mo akwa aba ne yasew se dwumadia to ne di se Ghana today eso ena ensema hodo abeba wo online portals no so de abeba e wo ko wankrata mu de enkanso wasonte ye biebie so e de kire wo eno achi no ekwanya ba e ma wonso obo e di wuram na wonso wadwempo ye fa nkrata na aba no ho ana enkomo a ye bo no ho wo de aba ya wo sima ba akon wo ba wonua emrada ho sima ba akon no mu no so de be ye nchia na osima ba akon so a wo bo hu se na obesie ade no network no say Sompa no de ebinye bida ene yeyo enti wo so no ayi wafiri so wo se wawie wo asem enti osima ba akum no no wanya adaje abobobo nsem apese obobo so de yabo so wonkrata enum ene online portals no so apo uwie na se bia ka ekire na de ye nche a eho de asem bia ne ekire wo ba radio na wutie ye mfiri so say ye okamu.com na wutie no ebia ye wo phone no so ena wutie ye mfiri radio wachim no a wutie bi mu wai ewa adwuma mu ho a dodo na efa bie no edu se ye bi nhoma na tom na obekire wadwen a na wadwem no ente sanso no wafiri ho kura akopɛ ba bia gina se de be ne ebete wasɛm no yie ne mo won sante wo ho nka e radio num channel so saa make say ye live e wo Sompa 90.7 Bono East in Kransa ye live e wo Sompa 106.1 FM Bono East ahinkro Techimai Mr. Kwabena Sante apa ne din ho hia no wono mo potem ho ene ye live e wo Sompa takwa 101.1 FM na no wa hina champion DJ Kemmo wo mu bie mu sa ene e ba bia wo bia wonso wonya bi anopei enya menko ena metie sanse nteso nko nante triple A man Agya Appiah Apam Dadaa Ohima kunu mene Oheneyeyre Mame ekuya yeboa esia mabronya wonderful betimi afrema brewati anu akọ baby mo abrewati bibia da ye de onyankopon to me nti bibia e fine na so oh wa hu ye mobo kata bi na achi me kaka mani nso ye me ya kaka no abo bi atomeni kuse ba bibia be ye fine ai edu ba bia se
o sompa ya na de wontime nsom no ya na otietia wonanti nti ende etime basa se wanim kama no wanim mansonson wo de beto YouTube no so ne Facebook no so ama amanfo abehwe wanin krenchi no edu ba bia na obese obonsa besa bejene bia be fine da twede am fine o de nanso amayen enura na yadwumafu nyina da na nya asam ketu otimi ko obi na mani tete hode wani tete dwumade na ase okay we ya de yadwumafu nyina da no ye wo adwumam nti na wo monitor no baby na sa to maamiefu aduka ne enkofo ahodo edi akire wo Black Star Square ho yo ya de eno a we ya de se obesom ye amen ye mo abaso ye mo nyina ye ho abaso ye mo adwumayefo nyina nso abaso ene adwumayurafo nyina nso so abaso omo ne bia adwuma ma yetimi enya bi eye yesanka ye ka banko ade a apam ke bayiro ka aban adwuma nko ade anke bayiro aban no waye ensakura wontimi nkatanya mie dabi ne de ni susa enti etora bi nso wo bi nso no ese beye nso omo so bebie no yasem no kure to da bia na etirimoden to da bi nso ana nipa na omo som wo adwuma no mo obefo omo wo adwuma no mo nso anti ba nyame ne yemboafo amen mama nsem mu bie na aha ye nuanom so mu nya bie no so enya binyo bibia beye kama na mu bie nso amongo mu nsem o ya de omongo mu nsem ese nra ayi adwumayefo ndodo na ase aban na se ne trimo de na sa katuanto mu de by 10% ukotu nsuo ne nkane mu so so atumu bro 10% odi atumu be se double eti e basa na obese o kire wo mu se ase dia wo de ka o market ya ho no wafa kura asa de bia dada no so so wo mu se egie no wasa bi de afiri mu eti e basa ase nyansa wo hu de no mo e ka no kure aha 10% we no ye Robin Peter to pay Paul and Philip Robin Peter to pay Paul and Philip na Philip no so be ye den wom say 10% no de tum aha waje na waje 10 no wasan ya tibia free de wo mo dada no so na Robin Peter to pay Paul and Philip asa benra na overwhelming no hwe mia hodo mensini ni kropo ahodo mo mantam ahodo ni nyina mu a dwumedie no ekọ so na amanfo kasa ni tituo ni achechefo ekabo mu labor union fo no TUC fo no omoka from say TUC took yo na omosi aban no na obi na yetworo ma na GPRTU of TUC or her headline now say chapter 2 of Tuk. Chapter 2 of Tuk. Na so onye omreye and say you want to say the yatro VGM yokurampo bi koka no asem foforo nti we ya na ye normal abbreviated the yin ya na to da bia o kanifu ayi na nyo bia na ya na nti etasi na ebise yewura mahama na galamse oba o ka so de 120 days and e be hwe to ase nti we say oba ekura na agensem enso no so dia no ye ba we ya no o se nye ayi etiketwa na eresa adweno nti wo hu se etikase ya wi adwo abekasa adweno emre ba o de same ogina ne na so a wo hwe se be ya bibia nso ebetimi akoyi aluta continua no bagawaya nti enfa hu ni de besie bia no ma o se ni pa bi so ayi ye takra wo ja se eyi wo ye no no mo so se no wa akiri eno hefo no eno ye wo no mu a ewo galamse no ho no kempense no ala mi so mo ne hefo wo mo ewo mu no wo ne wo ye hwa mo o ha o mo a ye pa mo mo afiri kwaye no mo gege excavator o mo ko ya no mo san besi akire na ala mi so mo ye hefo Ghana for na bia o mo ya ba mu fo na se abo be ka wa na fi wontomam na wo hwe galamse ko free tetentre den wo hwe na danko akufo ado aban MPP aban ba so se de wo si nkete ministerial appointed committee for ene ekoko ahodo ya wote asradom pi so nyina ya de kenten konsu true
ɛna ɔno so abesum no no so ababeto aso ɛno so nto aso ne sɛ de nanka yɛ hwehwɛ ne sɛ bɛyɛ no kola no osi osisi excavators kane na Apam Dadaa no otwa gyatom we ba se da bi ebetimi de ayɛ mansi na adwuma drip ya abai wo se nya drip ayɛ nso a de si so infusion ni bia na we say de ɛyɛ Apam district road improvement program enti ɛno na yɛ Wura Vanderpool ɛda no kane no na yododo dio emrahye bedwani wono ne panyi ona bo man kan ye kura wono ne panyi oda na say yɛsɛ ɔmo yɛ ɔmbɛtimi de akɔ mensi no ma timi de atwitwa akwan ahodo ya tete moncheman ka wo no nti wo hwɛ ni nyinaa mu a still no yɛ bre true but say nso nanka good board na ba o good board no ono no ne nhyehyɛ ayɛ sɛ Yesu die no bi yɛwura asami gyamfi o sɛ amfa wo mo so a wuntimi ntɔ na wuntimi ntɔn sɛ wobɛyɛ good ho adwuma na good board enim ho asɛm a wuntimi nnyo sɛ wakɔ yɛ krɔmfoɔ no woyɛ broni nso na akɔtɔ efiri baabi nso so a wabɔkɔrɔ no wanfa ɛpono mu na wuram nti wafa tokuya mu anasɛ empoma mu enti nya ade a wo mbɛpene ama saa ne ma na timi akɔ so enti saa bere yi a wo mani abere sɛ wɔn bɛko yi no ɛnya ntɔkɔ a yɛsɛ yɛgya mampani ɛne na pamfo nko na emom wɔn mu ansase ne yɛ wɔn mo dia ɛka ho bi nananom ahemfo a ensase no wo mote so na wo mo abusua wo nsase a wo betime de ama galamsefo enso ka ho abambofo no nso a wonom ekọ hwese wo betime anya wo mo pan achi aso no wo mo nso ka ho pa enti so obi a ye na afamu di asa tie bia ye bepem na yetime aduru ho na galamse no ebi nso ka se enye nne na eba o adaman yifo pen so kura na ewo ho ba ya che ai se ebi mo se Adam kura hwe a galamse na no wokọ ya oja yi fufu a oba e na bronsa ma ba ho no akoya de galamse na se na pen so de na bibia da ho fala o on se na sika kokọ na de da asase eso saa anti na nya galamse na no wokọ akoya sabre na na e wo Gold Coast no ai on se sabre na me ka me nkra bre mu se takwa wo de wani chensu oto a na so ofa dan achi a na timi nya bi fam obekọ na eye friend sen ubehu se nugget ni bi yi na ededa ayinim abo na bi sisem no se bia susu anu efa nete no so sa no a behu se afi na ni ase sa se go na bi wo ha surface man utu be se anamo kakra bi na wasi so enti sa no behu se nso to na twi anwea no kakra bi behu se no waduru so na wo kose se bi nti enya galamse na Adam koyeye on de wo se eno na nyame hu se ade no eben ye nenso ye nyanya ho nimde amanfo sesa no kwa eno ka se eno dana asase nani no de ko sha for the lack of knowledge my people perish nimde amema nim eniti wo yira senka ye hwena ke ya ye kwan pa no na ya fatete atempo galamse na pa me ba ye nye no enye ne ba ne se na se de kan tete na wo ho no na ye nsu anite sabra me kai fa ho ede ukọ akode kwan so a ye nsu eda ho fa dem utimi wu se enso na ni ye kroje obekọ afuo mu baabi ene ye kasam anase ya akasa enso akasa woti ukọ abakọ mu ate ya no no a udi asebia ohoro so anase anwono mu no asa wo sebia but na omu ye galamse ba nya fa de no mu ye kasa emia hodo ofene river plan river yenso ni ade sa wofo ni nyina no mo ye bata ye den na enso na ni nseye bremu mu kura na ye tuom enti ase anhwa tete atempo no baabi akwampa ne da no ye mfa so no na Ghana fo aye de amaye no ene ye ne ebe kakra wanhwe ye nsuo kura mpo no ye be kra te se de tomatoes ye kra free Burkina ba no ese ne nsuo kura ye kra nti ebe kakra no wanhwe ya Ghana se o ma fo mu na ye nsi fom ebi se nkomba ya nkomu ntu ehu sa wo ya ni ya tuto be sa so Ghana fo so be so ebi zo si adwuma eni o man ni muntia ate enfa asedama aban mu mpanyimfo hwe enkokon ketenkete dwumadi adwumawura enso ada okopa ho ntoma ne ade o ma hya ase bie nwuma nkakra kra na megidi se ebetimi aboa mabunu no dodo na ano a woni adwuma ya ode wo ho akohye galamse mu na eso ate kakra mo se
measures ya omo take de etimi esi galamsey nanu anaso omo timi ade abre na se no nti se adwuma ho de bia galamsey fo no nkona adwuma no emu aketua no ene be kire esan se frudo amem pio ne be ye ode enyo hwe nti so omo adwuma no emu aketua no eye kama kakra nyesa de bro so na be so omo kaka akra ma abrabo akoso a apam se obi anka se galamsey ne ya na enya izo se pete amana no bugu so ne ye ne nya ize wo mutu amna ofo no mu wie to bi kure mu aye mmere wo mu de ade bom saa se ne to bia na aye mmere no makope tikinua e de ajoso esa de abobobobo enchenchen no ansa na obi rohiti kran so wom ebi wo no makofa plant ibi no mu de ye fra ne sei e frama o mu de motobru ibi akoso no mu de twen frama kofom be me baba on sa na jo touch bone mo maso no di ura asase asesum kabi ebi kodi na ansa wo ho ebi kodi na awotwe okwa na ogari ni wunsuo esan ho eti enye ize enye de nipa penye de kwanto apene se enka ahoma so ne kona so de nipa be de enti na to da bia mebunu no but enye ade nyina ye de nso so na de ye nyina so ye se ade bi wo ho a enye wo nipa ni so na so no ewie ye no ayi owuo ensa okwa ye se mepem ho no ayi galamsey nko na adwuma esa wo yenti no na nso so wo se o man na japade chemicals kwa wo mo de yohoro no nso kura no wo sunsan so we nipa so mercury your friend med o mo friend med wa hwe mercury teno na ya o mo to black ni wi asa black no nim de black no nye bi abibifo na dabi o mo twa yi ni so wi a o mo twa we se ni so awie no netia na o sample na wie no afede dust na o munya na o na bi wa gold no untoton ya wo hu ne sa ti ya na it say black netia black na tuntum no se no ya na dodo na ye black nti na o friends ye koto black so mo koyi gold na fo mo kototon okay nti o mo to black na o mo de fagye mu na hu ne o mo de med tum na chi gold no gold dust na e wom ne nugget na e wom ni nyina nugget no kra de ba betimi yi and the yi pompo said ya sha nchene no ebi nso wa ti sesika futuro muhu nti no wa mfa med na ntomu a enche no akwa ti se magnet steam no ye na ade tumu a na ache no na Ghana yensa asenso ba bia bi wo ho oh ba bia akwa no enye won wa se ba bia ti kura bi shase babia nyame ani oman na bro nokre ye nipa bofo bia to da bi ombedi oman ne so no ye se nipa bon ni bedi oman ne so a oman ni si apene no ne Ghana fo ye haw no de se ye hwe na nka ye de ani esi babia ye na etimi aboa na se mpanyimfo no so kura no se ye ya woda sumye so no nka wadwune timamfo no dodo ho a enka akonya bi wo ho na sa na motuo bi wo ho a ombefa akonya bi so na nka motu sa na mo no betimi abo atememfo mpanimfo ani abre se won bekon atia na meme nko ade anka won makwan na Ghana de ba bia ye nwiri ni nyina na ye nyiska okọ no de ani bre beba ye nso no ye nyini nyina mfiri no ehu se ese de yesika okọ na asa na watena hin na ya chekere ne foforo na wo wakotena hin ansa na ya sa chechi kuro no se nkrofo abrofo kuro mu hoyi wo mutu ya na ese wo mutetete nso anaki ye tu ha na ye pia de hye na kwa ye wi ani ye si ha na wo aba ti yes kana ne dia ye na obi anya bi ye wa ya de ya semo yo ma me yan konkrata num krata na ba enura mampani kasa wo mede dwumadi na sema wo kan asem bi a ebokotodwem pa wo se obi abeboka nkanye kokowura ansa sam no akofa bai give up distilleries say ye kan adwumayefo a wo mo aboka ye aban adwumayefo a wo mo nso aboka de bi enwawo na Ghana ye nige a ye no monsa ye were ho a ye no monsa covid bae ye de nsa na hohoro ye nsa enti ensa de kama ense de bia adrobi wo krampo so a perfume so wo ho a ebi ka ho enti de enti na ka aba wote ase ye nye na obo sa asemi hwe no na wono mu a etwa bi no nso ka se kura no nsa no wo matotum esene kane no kane na ukuta 2 cedis na atimi etwa bi enne je say free 5 okọ ansa no wanya touch eno nso kura ntimi mpusu kremoche
So open say timi pusu nkwan dia na yes op 15 tododo wa ho na at this time no so omo ya no omo frem ente se Canada no a uwi ana wa pem obo no ene uwi kura na o santete ntasu we akire nti wo munya yaboka no na omo musa omo se de na omo de fra ye ma omo boka okay say de omo dia friend na ma omo nso nto no e ka ho oh okay na wonya sure nse ka kwanhia aka ho accident eno nso na ka ho maka na ba na sa so be hu ka yi traders kase ni bia alodi nsa na sa konya accident na ni nyina paapai eno so kra no so sa o so mo se ka hu bi ya me hu ya mo bo ai ma me na krata no mo the chronicle the bokrata the publisher or had the informer the bokrata fe the daily statement ne the dika no de me wo the insight the bokrata edaha NFA daily analyst without fear or favor one so e de ababeto ha mpani akasa fa ECG ho se enya de wo moma kwan me yaton the daily gist e de yewura Dominic akroteng anyene odnemfuni ababeto akira ban lo ye pani wo kan asembi asembe no wo kan anope ye de toaw the Business and Financial Times eno nso ebadwane na wo hoye ani founder Abba Sansona the new weekend crusading guide Abba and the liberator so edamenim wa hasenim the hawk newspaper no so anope wenye ne ho enfrim Herald the Bokrata no enso abeto ye nim hase na Ghanaian Times enso ewo ha the inquisitor enne wono so esi owobi edema mansente no apam de aba bedrum anim hase no meno no na wodi ani die na dikan de asem no woka ene anope no o daily graphic wo daily graphic amahano amahami ni ma de kronti abata na so mo ye adwumo odi mede wo phone so nyam se wo so e wo so na ma menhwe the daily gist anope me hu yewura Kwame A+ honorable musician nimfuni ene de chiri wone eja Dominic Ayini abanlo ya pani ene wo say Attorney General A+ in dogfight over explosive bribery deal anope krata na twaba na sadi wo sika dogfight ne de na chese Attorney General na yewura A+ e konkrama ntokwa eno nso wo mo de wo mo se na anope daily gist the bokrata na twa na fe wode aba yewura afeyoma kenso e de atoso se mampani mahama ye nhyehyeye se obetumi akọ ne mprensa so na wo mo ye mighty minority enyade a wo mbepene ne apene kina se tie bia wo mo de ne na behwehwe ja ma ahyehye no ma wagem anope krata no wetwa e de aba afe abamu anu a wokokọhye jama ewo NPP thank you to na se ewie wokokọhye ne pira no anope mampani ebedi akire dada adajuma mudbo mi akokosra no konfano chan ya asabia no ehomfuni edemu ha wotese enra we kase eboso ye ne maame Rebecca edi nkomo ema wo kirekire sede ne ho etie ne baabia wo mode na akoto sesi ya o special doctor kura wo hwe no eno nso ene dahai maame Justice Sofia Kufu wono nso akasa edi etia obapa Gertrude Tokono ya twena sensen no anope krata no wetwa ya wode aba no nso ye boso ediama yetiefo wo say Ghana Journalists Association abo nipa be se adunu na bi abaso unya the daily gist eno nso ubenya wo say spy chief slaps with $7 million stealing anope pepa choka ho na unya daily gist no a eno nso wonsa ebeka na sade woka no ohwem na wura emfimfini ho kratafa etoso miensa no wode Angela Ajebu aten wone yewura kwabena dubu ahen emfuni na aba beto ho nti wo mo ho nsem na no pay krata no eka eno the daily gist apam daily graphic o man farm so Sompa de akoduedue mo ho mampanyi yewura John Dramani Mahama Enurada na wokasa wo Blaster Square ho no efa eye Mayday ededie na se no ene wase to da bia ya na nsemoni die bi koso wo nwuma ahodo mo so na adwumayefo aka won sa de ato wano
ebi won so anu aka won sa de ahye won dam ni fam won meka anasa won kasa mfa ho na sa haw no etimi afiri won so okay wo se to da bia se ye you na se wan kasa uti ho a ye you ayibone ena fofo so wotina ho pina mpapina no eya na da ne kwaye ebeto so uhu owo ba eya na office bia ye sonso no wo banyini na afa na wo be manche na wo ho no wo betwe wa hye ni bom no akwa akwom no se onyini eno ntini se wo mu hu se bibi nkoye ewo wonum nyuma ahodo mu a wonum nsore na wonum nkasa no mu nyam bia mu so kora no wo mu yesa no na wonum ede boa aye bambo so no nko ede ahwehwe ede ama eye adwumako ya wonum onim ti wei ene asemba ko anu adaga na mampanyi srem se agata ye Rajon Dramani Mahama okọ mede ededie na se no wode kwoto adwumayefo anim na General Secretary de Matthew Usin so papa eda ha ene ye wa hye ni t-shirt kama agene cap ye nya asem ketwa na asem a woka nyina ne se wo hwe akatua ya adwumayefo so gina ya na emu rem enti empanyumfo nhwe na wonum enhyehyɛ neema enfama wonum eyewei eye daily graphic the obokrata ya wono so ede eba ya Fair Council of State advice must be binding ayefo so ena ede we say kasese oman no bedweko ya wonum ye futufuo ede ma oman no se efutuo bi eba eya wonum hwe na wonum so entime emfa neema nkeka mom se be ya bibia so ebetimi akoye we say ene kakra ya the daily graphic the obokrata na no pay wode ebetu dwa de aka ne ye hwan a the daily statement the obokrata nso ekurami no pay na wode mampani dada be ma aboada ocheman PC na danko akufo adomfoni aba betu akire microphone hye ne nsa benkum no watene ne nsa nifa no akyerɛkyerɛ kwan ne kyerɛ 2028 woguso a wo bonto ase wosono besan ba akonwa so ratafra toso mienu ensem ni nyina ewo ho afi the daily statement krona e de zoom lion fo aba beto akire no wo mo kyese wo mo ne waiye contract enwui na ni wo enwuye ni nyina no enhyehye ya wo mo wo ene adwumaso na wo mo bo e de asomo man eno nso wetwa e de aba beto ha wo de ma me Gertrude araba esabato kuno mfuni aba beto akire kakra no wo kyese amanyoku obi aka won ho abom se wonom ebe ye oye kire e de atia twa ya twema me ya sensen enura ye kase ebo so wote se ye de to so a yewura Kwabena Andrews sofo kire abosom kire se won de ye ka kire Ganafo a ye frefre mu se mo mmra no eye business na amanyoku no binom kwa akoyo enti se ye ka amamra no ene de edibu ma ye frɛ no rule of law no a eno aso na mampani die no ntima obi amfa na ho nkonko yhyem nenso anope krata na atwa ho nsɛm de aba ebio wose eba oman no ye mra ye dibu man no a kama yese mampani amamwe no wode ehunahuna bi asim kratafa etoso 9 okwa sansem ni nyina wo ho we the daily statement mayane mame kwansema se administrator Sompa 106.5 FM wabeta ye chi kama na wo be ene na gane time so wo mana kwaba no so de bia ba wo say we will restore hope in workers President pledges na se mampanyi na ahedwumayefo nyina bo se wonjidie ni arehwemu ya atoto baha ejija ewo aban mu no wo behwe no wasahye ni nyina mu kenna e de ama wo mo se be ya wonigye ebewie wonom peye we anu adamede edadie na se no na mampanyi ekoda sansem wesi de kire se de misi boss so se General Secretary de ma Trade Union Congress no ye Joseph anase Joshua ansa wono so kan ye ne se wo hwe akatua ho nsem ewo abanwumafo enso afem no ne enwuma nkaye na eya na emu erem dodo ntino mo hwe na wonom ensa ensiesie no ye kratafa ye tosodumi ensa wokwa ensem no dodo na no na ehye ho ewo ase na sene wosi boss no GJ sene wo masi aboga na sentrefo bese aduonum yense kwa aduonum enan abaso na wono so de nsem atodwade afa boko ensensem no so sene yesi abo no ye kase ahodo so e de acham se otufo se etu ababia nyam kese sikadwa kofi yonko bremo asante ba nyina awura otekra rete bramo so ya de a boko empotem ho mamprusi ne kusasefo ntokwache ne yokase wo hwe aban de ahye ne nsase won siesie no wo kire se wasa atu meeting na asensen ya edadwoada na wo kire se obetimi asa akomu biem
na aba beto dwa se Accra Circuit Court enipa nan bi enubone hu dwadie kokan yi bi na wonom de fair tumu ase na omukodi hu dwa nam eye nakofo eso ama ye kasa de wonsa etimi aka wonom Narcotic Control Commission for na wonom so ensa aka won pechi na yewura edubo ahene na yire ene afoforo mienu ye ka ho mechire eye panyi a kane no ye Director General the National Signals Bureau no yewura kwabena edubo ahen sabre de say court de entanse bia bone se wa mo my Ghana abo kentinam o my numra no be yantam no na se ne se na efata no so no etimi aboa se said they say Ghana Armed Forces retired soldiers after 30 years service asrafo na wo mo abeso mo mafin hye aduasa eni eno yese di aban ne so mo nyina mo be ma be ye bi wa me ni nyina nti wo hwa afri nya me ya adoma na wo hwa ye ba be sim ne kode obi abe handing over ceremony e di ama won na wo mo so atimi akwaje wonom ahome na apam kakra wa se no mo amepese ye hwe ene se ayawaso western so yese ayawaso west wogon central we ayawaso west wo na central hono so no MC nominees ebobo omudin no family members na bowono bongalat one drama debi emu ya na we so de entwo de na so anko kese amfa ama wonom kira ha se no mo nsem bi ye hwe kokko board ye se wonom esa aba be ye adwuma biem dika matu kokom we nye kokko ntumu o si kokko board to resume rehabilitation of affected farms ese kokko emfu ahodo ye agigade akate ene de yade ahodo asiso ama kokko fo na agigja no wonom e basa sa ya esuku achiche no ne ade no wo mo betwetwa ni nyina no masa aye ne foforo nti no na de wo mo to ma galamsey fo tutu ye nso no ne de wan yen kokrata no yenko krata ni mo be kire nti woko nya krata de Ghanaian Times na Dr. Abe wono ene ye panyi kwankyerefo akoko board wotua ano ene odin nsem so atu dwampacho yenko ye ni mo a Dr. Joseph Sian Ejapon se wo mo nsam eye shon sa abrobe ifibie ne ho wo mo ne wa ye contract no the Ghanaian publisher the bokrata their hands are clean anope wotwa ya wode aba wo say integrity and professionalism na anope the Ghanaian publisher krona so asan de aba betum eno yewura Bernardo Wusu TUC chairman ena ekasai wo say aban no wonom pa se wo behwe adwumayefo katua yie na afi wonom nso a biribinti yeyi wo mo kankan wo mo ayefa wo mo adwumam ewo osono ba bewie na adwuma no wo fofa wo mo awie ya yeyi wo mo nyina efiri mu no wonsama wo mo mmra adwumam anopai the Ghanaian publisher the wetwa ya wo de aba bi no say Ghana yesidi ne dollar no pempa Trump ene Mahama pema batire na de ntia ye kasa no na yewura Dr. Johnson Esiama Pandit de to so say ye kasa de Ghana cedi no ene dollar ne pemo a na no na edam se 15 cedis to $1 no enye 15 mpo 14 cedis from pesos ene guso ene dollar na eno no enye tworo keke no wo matworo no kure ukodwa so a sa na tie anopai the Ghanaian publisher the so no a wode nambi ene no any amamenfa the new funder and to us so find the funder ye na de ono so e de ba ye ne se gold price falls almost 2%. As a gold buono sikakoko ne buono afole abafom swate wo ha mu chichemu ne mienu we ene ensemo a the finder de ebaye apam se to da bia omo toto gold no mu nsaka omo se ye de twan buo uti anya ye nso so a bo se ye hwe aso se kim ebi so ana wo yesika no kana na ebo ni se de omo wo no dodo omo go omo de twan price na omo to ate. Now, till base auction, yes, Ghana to borrow 6.32 billion Ghana cedis. Borrow there, Bosiabo. Aye. I'm the no. Yes, I could bubble same Aye. Treasure bill auction. Yes, more. I say Ghana to borrow 6.32 billion. Who to make what you
Oni sika da bank ya wotumi kokkoje bosia wan say abra wonni kapre wonni sika akwa wotu susu ho kra na bia ho kire wa betimi akona na nsa no wan say anti kwansema ene save we bia fidelity bank ya me hu say me boss ni anti kwansema enti me ne ko kasa obetimi agi bia ma me okay bi so amenya ba adwuma na say me save wo ho ya anti kwansema timi kwaje ma me na esa me so me dia ye adwuma enti no menya sika na me dia ba bi won so amenya nso so a na ya anti kwansema nso tia etu so asem anti kwansema nso so de no motia na esa bank no ka no mabo kasa obechi anti kwansema na say otupia fa agyan ya ayeka onu so onwane de but o twene no woni bia then ene se wa bi ncha ya no akwa akotena kakra meji bi ni meji ya me ni bi ho de se meji enti anu tina ya na ma ne basa na apam enti anu na ya na ma ne basa na assembly da hasenom military training to instill discipline in youth National Service Authority boss and they be on say o ma kire se o mo de asraf won teteye ba be ma won ma o mo wie suapo ahodo a e wasa mamre ni mu no o mutimi sum o man no afekoro no wo mo se wo mo ba be ye na se be ya o betimi ama discipline di dwuma se be o mo ba bonten sa na bibi wo ho ya ban dia won se no nya hwe ha ma ne nse wo mo ne kolo no ebi wo kora nya ban adwuma nkwampo ankura nyuma kora no obi abanade ne nya ne dia jack to jack ho no afa adan ya we dia nya hwe headphone da ho no afa okofi a no odeko tiro no afa no asesa no odeko enso kora no asesa adan ya nsu asa o yi ko enyu one na to ntino sebe ya sa ne mani nyina beti ase se etua oyonko ho a wo si etua duem na to obetwa no wo si etua oyonko ho a etua wo eti mpanyimfo so boka ban bokenti no se ye wo dia se na nka obesi aye no santete ye ne na amanfo suro se etuo na omko sua no ese o ye da ombesua etuo to ana we de etuo ntu ni onyo mu nyina na esua etuo to e ba sa de na Ghana for yo bibia e ba sa ombesua etuo to de omo nkire omo aba ato omo nya dai omo nkire omo aba se de esi to aba no aba no ase obi bokro no wo dwane no wo mu ti no a obutime tuura ne ntam eyi ne hwe ho ndi omo kire omo ye to di ani achekere de ato achekere o mene ana won sakwara mutime ya ne sa aba ne ahoma no omo nkire omo enti omo nya ne sa okay nyam se we say fiaka o kan say took TUC your trade union congress and omo so a demand total reset of pay regime in Ghana almost aketua ho nsem no enko ye na no mo se aban no oye reset said o sika ye no e wo mic na mo ase no ahye ne ma dia won hwe na won so no on hwe enye bibiye enfa emma wonom abayam said the akani nyina no de hia no Ghana Chamber of Mines backs government drive to diversify minerals portfolio yam say no so ya kan wasem gold nsensem ya say be ya gold board for wonom ya say deadline ya wo mo share say gold le bia no obetimi apply for license no ewu it is a winning license I don't want to talk gold ana say bia ka so akwa mine na yi bia wo hase no emra bediu yes emra bediu ye rasa mi jamfini mfonyi da ase no yenkoye ni mu a ene the informer da obokrata nso ensem kro na wode dodo na ba beto akire na ba ko ebokoto adwem mampani asem a wo ka de kire adwumayefo se wo makatua ede na akoma so pa we no wo ka kire wo no me edi pa eno achi wode yewura Dr. Matthew Poku Prempe na po ene se wo so no lusu ye won tampo na wode ne mfoni aba beto akrata fa to so num ena eda hwe wo se wo mo na mo ko thank you to nyina no wo mo e wase grassroots fo no de wo mo hwehwe eyenka bomu na mom enye ntiti mu ne ayampiato ene me bosso sene wo hiani banom ne ade anopei de informer de obokrata de wo twade bae no ne aka nyina no eye dodo na ya bobo so no ebia ma me fa meto aso ma me fa new weekend crusading guide eso ento aso ne ebo haboyi also illegal sand winning campaign strikes 4 dead. Apam say we say the ababa som yetie for we kase so. Baby dromo say me krono na me refi kakra. Omutu anwea no wo poye mantem no kire say yade a enkofo na omo ye temamufo te ho no ese enkofo bi afa kwati kwan so etu anwea ye no ese wono mu emfudi ahodo nte no wokodi nhyiamu
one of sun winning for no more akache was omu no mo kasa na kwan be fa so a omu di ye beto yama won fudie na obetu anwe akora ense no ekọ wie akire etuo kasa ye ma nipa be se enan wonum ti nananom won se dadan a adentino mo ba beka abasemu anase nyansasem de acho so omu di omu ni tira na abrante na ye se wo twetuo no ye frɛ no alanyo alanyo na owie ya no wa mananso wa o police ni baako police ni officer police officer baako so wasa etu ni tuo na police for na say de wonom hwehwe no wo mu hwehwe no na eno so ho ensem so aba beda say police for no wo de kantan fi akoto wi police for no hwehwe ne dendenden na akonta mine so na say de omo say yewura elembele no ahye bedwani yewura Emmanuel Kofi Amaboa ya wono kro ya na say yesoafo ya wo hwe ensase enimu adodode asue wo se wo de sia wo mu de betwa se wo mo ye illegal mining enu nti no wo ma seize wo mu licenses afa kra no wo bank account ahodo ba bi wo kra ko mu sika so mo freeze account ahodo no wo se wo mu tabiri lance minister e de na kire mu e wo court na ni nyina ne so mu hia chopper so mu nya illegal mining na papa no ye wura Emmanuel Kofi Amaboa abegu omani mu asese omu ye illegal mining ti se wa me pachel dia 20 million Ghana cedis information animgu asesika omoje e de efri ne ho na revoke Chief Justice suspension immediately where a coalition of political parties to Mahama enrada ye de bibo mu yewura nanabi ne Richard ahiaba nkita wode bofo tene de man PP amanyoko ne dompiafo e de ma amanyoko nanabi omo kasai wo dwumede na sema yewura Kofi Apalu enso ne dodo na kasai na ne nyina ne sa amanyoko ahodo ye wo mem no makom ho abom se de aniama si kono se echia na wanhwe antene no na wo ma ne chiesi a wo sa timu na ya na edinti no yewura Mahama ma me Gertrude alabatokunu se na wasi atwe dwumadi asensen no animu ya won pede to empede no a won sanfa ne dwumadi no enhye ne nsem no nkoto dwumadi no so anya sade a de besie no enya asem kitomo so mo behwe kwala ato mo hokula sa agu abonte so em se won ma hye dade ato so nti we ni kakra the new weekend crusading guide obokrata no so wode eba ye nto aso ene na me bom ye nsabom me de deni analysis to aso wode yewura Kofi Boamfoni aba beto akiri ene wo se wo ya lithium project no nya de a wo mbetena so kra na wajajai ama atwentwene na ase anopai edaha eno achi wasanso ede yewura Savie Sosumfoni abeto akiri Madina mra se bedwani ene wo se mempene Mahama research agenda no yamwa na ema economy no ntimi empeja sada ena the insight de obokrata nso de abeto a chese Russia sesei wo sipempim bridge nsanso pa e de akwakopi North Korea anope krata na mfansi we twaba ena yewura Samija Mfia wo ye pani a wotua gold board na no enso de aba abeto so se wonimu se wo gold nsa homa no ho na wo ye manonini ana afiri manfoforo so na enyade a ubedi enhyehye so a ene na kai hu ne se mfinhye dunum emra ne chi wo betimi akwakoda fiase we nya se ye be count aka ache so kokrum ye be chi watum anope krata na twa ede aba na the chronicle de obokrata na medetu mesembo na fe ya ye ne ntentem akwakofa afoforo nso adwenkyere wo de aba beto ase wo se use threat of dismissal as a tool to fight galamsey methodist asafo na ekan se wo ya aban krache wo ye ohene ana wo ye pani a mampene wo na wapa ne de natua no de obetime de aso galamsey no kon na no pa ne se wo be se wuni a meti galamsey enka e wo mpotamu no wo ye di isi amayiwadi waka ne sa wo mo ebe mo wani abre na ekono ebetime akon Pedro Junction cocaine suspect na wo mo so ne penchi no okoko pie court wo se woni for anopai krata na twa de aba ene wo de yewura A+ ene aban lawyer panin so mfoni aba beto akire ene wo se quotation no yenhwe Apam Dadaa no mebusem etire miensa ne nchechemu aduasa potokasem no wo se do not contend with a man for no reason when he has done no harm mebusem etiden timiensa nchechemu aduasa okay
ene obi a onni ntokwasam oni obi nni ntokwasam kwabra onye wo boni bia ye ni obi anka nkyere so sa obi ma wa abeso a wo mpamo no no kre to da bia wonye obi ahwe nso no na obi nso so atu nani de asiw so ye no na opeso wo kire mu wo ho no ese esa nso enye da chumbe bu hu aten mo ene yewura ye plus mfuni de akire na aban lo ye de akire hwan wo titiro yo ye be ko ehuma no so enche na mame fa deliberate ada obokrata no enso ento ase no yewura mahamade ya boso na sky train NSS scandals bia wo kire se aba betuto dwa no ya de a aban lo ya pan ya wono so sa hwe ya tentere ne ho nsam so wo mem ha se nom ese free next week anasa na watwe besimu kono ene wo behwe no wa file charges de etia wo nom nyina na enim ha se no na MPP chairman Steven and team takes break from bloody thank you tour na said the kosi ye wo Bantima Pentecost KUST abrante kwa yo level 300 Hebert enkofo bi wo ne sekan se den ya sika bi abaye agya akwa wie no konfo anoche aban ya asabe se nyame adomoda word no yese Kennedy Japan se wafiri mu a teacher ni di ba manweko no so se wono so afiri mu na Herald de kakra ya wode ba ye ya chese ebetimi aboso ne se MPA boss was say engages IGP on strategic collaboration na se wonom so hwe kwan pom befa so no matokese ama bibia so etimi akoyie apam ebrana so the inquisitor so your co-host edubuahin balls tight yes say wa so ne balls on dem nim just say ne ball ana I say wa so ne balls nti sa o se ne ntohwe wa so yokofo so ne ho a nti o maso mo denden no mo nyo madwen se wonum eja no we are reflecting learning from our mistakes napo kane no na chese 2024 abatuo ni mo no okogina mu MPP amanyo dimu se amanyoko ni dimu se Franka Kitafo abedi akire kane no emenhia South mahebedwane no chese de wo mo eye no anase de ekwoso sesia no wonum esua bibi de afiri wonum so emfo nso ya wonum so eye mu nti apam ebra na so yenhwe na yenkɔ enhoma no so na bibia nso entimi enko yesanse yede adehye na edi eye dwumadi nti no frɛ no time na aduru so no ahoma no ye 0260 196064 0260 196065 0260 196064 0260 196065 yeah live for Sompa Nkransa 90.7 Sompa Takwa 101.1 Sompa Tachiman 106.1 eho nyina ye wo ho na ene ye wawoda for wawoda die no ebra na mo de ba ka ehu ne se de ye nyina wo hye ama nipa be sedu enso enye so emfa so bi mehwe de ogina so yi udi ne bia wo frefi Sompa Nkran ni o original Apam de onyame apo bibia da ye de yanko fadun bibia da ye ba menya ye de ho ase yenti wa no pay akakra meka ne se yenwanu MPP for they say o mutanki to ya o matwa sensen aya na to do din se movement for change bi asabi tawo mu ya ntawo mu na mo na ye peniye hwese mo ko na asesoma am kwa kwada Ghana for asia tanta fun nya se ye ma yura ba o me kasa efa game I say bia na no pass my illusion ne mu na nke kwete Ghana for ye da ma se odi am ye ma ye oh so say kasa na wono no na wa kwata so bia pete wote no ho ani say na jesu dwumadi am fi anu ba bia ya ma twa sensen yo e de mana mo to mte pa so be ne ba so ntia de um za to da wo mu ntie ni pakam ano ba bo wo mu pa menwa me da se That's eno de cheta chima fo nyina man udi ne bia free wa fro Sompa Nkran 106.5 dama we people 8 Apam Dadaa good morning akome nyame ntie te ase Sompa ano pay ntie wadwen kire Sompa takwani mi di onel DJ enko anapo menda wase na temi na mo ya na poe nyame ehu ye mobo DJ Onel wo so
kasa. Yentu. No, maybe you know you work as pay was such a book that's them. And you this time you put it at them. I told you. Now because next year work at move to there about the number. That gets the job of mama now who to Mo that's no dear. Udini be our free Sompa can you? Me did you for him, because free Takwa, Western Region Takwa. For you free Takwa. But your media, the Mekas Catafin, Galamse, now Musso Mutuasiano. Meaning to me, Takwa, the whole Ghana, Galamse the cost of Western Region, Galamse the cost. I am just say, I was a last minister of free Western Region. Then, I feel I'm looking at over Takwa, ya dance be no state road. Sanity for warehouse where 4 or 5. Mata na pay ya container si wa muyi. Galamse wunya mankwa no muyi. Galamse nyama mata yanyan was Ghana hanu. Ye import na ye de ba. E ka de to mo stop no port one go sampa no. Udi ye juma udi be 1.5 year no. O sizia udi ba ye juma bi. Nti say stop no habwa na e bi ma so ndrema. Mata Galamse me gidi so work for me dance. That's it. And would the also sign a bit me a bum 0260196064 0260196065. Ghana today. Enyabo non sono paho simano eduasa enum ekura ni yedusi na fe yakwakofa agudie mu nsem. Udi ne bia wo frefi. High grade family, alias Surani Pananyinicha. Surani Pananyinicha, high grade family, Yente Wanope. Yeah, because of the Sompa Takwa. Mo. Devia Murianicha, Amicha Takwa, Shomana Buja Mekuduka. Amicha Dr. Mohammed Bao, maybe Bianco for the Amichiawan. Namicha the whole Ghana short memory for our Kotua or the Mama, Mama, Macesia. Yalabewa, Nambe, no own the only using Kofu in Adina Michiawan, and the Sansumichian people in Banina. Sinama Akasa, Ampata Makaka, Yatua, the Asisia Takwa, and Woodall Quadua. The Penton Award, the Takwan Wada, one Sesiano, one unit of complaint to Mogalan, saying on a Wallagano. Young Towers, if you can get him and this, I should to talk. You should take it a car and to me, no, they're far. Session shoot up from 1 year road, one shoot road, or go to water, buy a contract, go to Bialia. You shoot up a trade down a lot of 4 years. I love for one abo. First, number you go to the soon from 4 years. To make a check, Kwame the Kuma, Sandman, the old look sharp. In a rose, when I repeat a little each year, and to fatal and power. Every other power was shown. What's all about the talk about the Noah and Taban Taber Road? That's that one. One can one on one year Galanseno. Look at working the community mining or the Apatapa. One friend is a power Apatapa. I bet you man over 2 way. What I may do to why you humanity. One challenge, now 1 year to man 1 year. And I want personal interest in my work and what Taquano. But that's a mission. And I say, and oh dear. Sana also bit me a bem. Wouldn't it be our free? Some punk and what do you? Hello, my grandson. Kransa bodini yentiu. Bajama kata frame grandson. Bodini yentiu anope. What do you cry? Ayo, Samini. Yanko. Apam wati grandson wati baba nyamishira. Wenshira wonsoso. Why dear pa. Dibia Mr. G radio na mantunga. Na Mr. Davi nya Sompa no. Tif debia the Mr. Babia station in Babia na ti hono. Man mani jo papa. Ye na nyame ase. Yo. Bye. Mo. De de ne ya basobo. Udi ne bia wo free. Sompa nkran na wa free o. Hello. Hello. Udi ne bia wo free.
Sompa ni enka won so akura Apani where well near Bema Nana Amwakunia Mekatafi Esuboy or Aye Swan of Constituency. Nana Suboy ya Sompa boko yenti wanu pay. Apani the best threat you are John Dramani Mahama. Say a Galamsey fight, you know. The best threat. So why not they say Obit Galamsey fight in a pardia? You put to and shake Gana Africa for and sa. You have to share him for Lensa. No, come no to the legal money, and Galamsey as a course of Ghana Hano. Now, of any as a rate in Sony and Sassy as our Ghana Hanom. She a dragon of my Ganamua, and my young food in a say, and my crowns who up a Ganaha, and my acting one of the air. The son will say, any part of what saying any business got a talk in Swanoma and son of one is one among you as you also. In fact, the be a man Ghana air coming in the body of mine quiet. It is going to be a from here and doing that entry mountain. I want to so everybody. So they are making them say, "Oh, your money shows that no fun among Bonnie. I'm a vision in Quan. Who said that if I was in Quan, I won't know me and it will be an air go watch it for so. And the painful and many can say, and this count for the Unia, only be you. Because only gonna you know what's the one, and then pan out this kind of event. You think that maybe I got a company a hard into my new operation. No one about it means to get any German. No man, young queen. The yes can one that's it. That's it. And oh dear, Sana won't so bit me abum. Would they be our free? That's the same dinner ban. For him. General said Takwaya and pay some pancran soboko yente wa dwenchire. Sompa Yapa. Sompa Yapa. Ghana now from a bar, Unyakatiapa. No correct. Chairman, make us be say, ever call mine, you know. I didn't see now 20 dinner, you see one time generation to Buma. Muslim Tiasi. Muslim Montiasi, Montiasi. It's one transit. You shouldn't spend some. You have someone I better more brain. Muslim Montiasi. Can demonstration amuye mo kwa demonstration even be mo ene wodi bia ho frefi. Good morning. Good morning. The family can kakam asafi takwa mo ene takwa mafa show ni nyina yenti wa dwenkyira no pay. Adventure yeah, what can be a course and then drag Marcasia, Commanding Excellency Vision Leader, JDM, Condom Mama Apam Black Star Experience. In fact, a dear way I couldn't be a problem before. For Marca be my swar. Common says, Homofide, the good mom. Yes, sir. Man paying that and look at the any day. Don't do man, Mamma, so then the Abba. The Apache say, young woman on the Homofili, Sabbath. Ghana is the gateway, a dear mom. To man paying me told the minister. Why are there? I won't be opportunity to put the in follow and they said they are resetting the Ghana agenda. No boss SKD. Yeah, that's it. And oh dear. Also, Woody, be our free some punk and you. Good morning, no. Good morning, sir. But so me didn't quickly one question. Yentu. Okay. And I say the beach margin and the visa. That initiative no the Bahama Keno. On one foundation and I say on mine the and I'm exactly. What you know, mine no ho, no person in Yapom Penti, and what here no. Nemum or the on one Katrian so creation will be no offer from say, one for being cajon, said the Bena would be a home better titune one more, and your webby to one switch to any boy day, diabetes more,
kidney problem ne ne keka ho a anka insurance emfa no na me pacho taxpayers money nyedi your mind can invest finance me for and pacho mwa so our mind can nyedi bebo nka it's national health insurance udi Ghana cedi nkwa de Ghana sika aha enti me pese me etre margin say dey no so di ni din show and one ne mampani no odwene ye ho enye ye obi ti so bia Godina Foundation and them ase and then you say man only na kasa na air finance ade no but say enye na kasa na air finance ade na taxpayers money near the yes and be fen bia and you need no yin film no be onye Ghana initiative and Ghana trust fund ni hu say na anye de ye o man na fin enye aban no oteso no odi ni sika afen because ne salary no say odi rema for 6 months no this month we are finally getting Grammy. One man never just can. Into your motion, need not change the Ghana initiative. You man never can. Adventure, I say, honey, will be a dear for tenenim. Na ma enkomona ubedie no emfa de yebobo so e won kratai mu no ho ebre no enya wie dua ne sa ma memfa we entwato na yensode udi ne bia ofrefi. Hello. Hello. Udin bia ofrefi na wa ma ne so. Samuel Takwa. Yentiu. Ni ko ka na ta ma initiative. O fa sentence dey defend. Ko e na nye ku fotita. E wo ba market, ni wo ba market. So no njan tin kan ya ta. Ni nyame say sa galam say sama ye kan ba. Kame in one three suggestions. Number I know which we can fight guarantee forever. Number one, Obie the Kakata. I'm saying your money in a credit for Kapua. Either Tema or Tokari. Everything guarantee. From host to generators in my sister and can win only support. Bank tax. There's a what tax you know more than Yaman about. West is almost from my head. I buy Lanka. They should start from there. Number two, Punjai. I'm saying, for farmers that they are so responsible, just tax them, give them 1 month, 2 months. They are attached our system, they can deliver. Very simple. The Indians here, 10, they in 5. And number 3, on healing. Number 3, on healing. Then, Minister Bia area, a better I'm saying for straight up. You just say, now we are in a day who could you? Yes, we can fight the galaxy. Mo yedo ase ene wodie ensam no de edoso yebre no ayebe mamemfa untwato udin bia wo free fi ka akire. Hello what do some pankran o I some patakwa mo mayentiu anopede the masu the body seen me come maybe by was abo body aba Apam Dadaa me say o man peni mahama be do so o mo no so mba bia be ko for betiment be ticket e say me say e dey na the time wo man abanya sesa about na the time o ko market e dey na the time afi na diane ni me ma ko mbu ntade no mo sa tu ye ken sa ba we ba amamu mu a okay to be bia na kuki because the script ni enye tight let me be can be a cocaine no deal in it. Galam say, or my son, Papa, they had them say headquarters for Hanewo. I'm a good people honorable. Apam, Brenna, ya bit. Nana Kriam Watson, Abrekuma Central, no say good morning, was say, Evi Mampenny John Dramani Mahama, Ma Melodina Mahama, say Chief Justice Crampona. One at the bad case a court to us still one befeli Nanchia Equadiama Yura Abanga Yakubu Fuseni Sansona Adriana Ba PSC agent fee. I want to see great jobs on Sompa FM Dadaa City Constitution we are more say was said the Yura Mahaman so and nominating new judges. It was Supreme Court Ninano
say NDC ajajefo na wodi wonom aba positive change ye da say ono so ne de ne de baye na Masawood Kumase Banteman so ye da wase na Akuamo Aboaten Rahim Rankin munyina ye da mo ase ye de si ase makoso je wakode tumpodie ba minie the cute lady with the wonderful magic voice what they I can see mu nsem agoprama so nsem de ko twiko breman no ebeto awo so ye for happy birthday enko enfa my last corpora Esther Obeng Asamwa a man from camp prison and now we adwuma it's your birthday radin ko so enshow no man nature ya hoden ene apomuden wom wani the daso nyina no e wo mpai bomu afem so no erade enyama bretie be happy birthday to you we love you so much apansa ba ko bin so me we free nkransa na bai won na yesi oda Rodes Cosmetics ano ene na woda kwabere bank ne hwe ani mu pe yemana woda die pa na ba ko free obrempona na kwaku kese ampoma ho wasada ena no pe wode ama me se memmo ene wa woda owura yire center Jesus Richardson ukunu ene yira faster kusi ende ne boyfo also my happy birthday Jesus Richardson center Yadwasi this is our hope. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back.